Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Hinda ibasa ti Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Amo tayo akadagiti amin abanag, agtrab-trabaho ti Diyos para iti pagimbagan, akadwa na dagiti agayat kankwana. Isuda nga inayaban na, kas mayanurot iti panggap na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, makaina na tayo manipod iti 5 aldaw apa nagtrabaho tayo. Naimbag lakit din, ta saan ak anarigatan ang naka-adjust iti trabaho. Saan akas ididamo, medyo marigatan na. Talaga akas ta. No iti damo, normal ang marigatan ka. Hanggang dipindi manan no ipapusom ti trabahom. Tano saan? Ay, awan na. Takas ta talaga ti trabaho no damo. Talaga marigatan ka. Sa bagay matkit di husto ta ko nam. Kumusta ti trabahom? Madlaw akas lang nabambanog ka. Saan na ka nabannog, mama? No di kat masursurunak. Anya, ay ngam apay. Ada ka di parikot. No apay mo takastoy, Mano atawan kon iti trabaho. Ngam aging ga ita, sekretary akpay laang. Katagan anos ka Makapauma? Naimimbag pa'y dagiti daduma akakadwak. Kasarsarak da pa'y laang, mayatan ti posisyon da iti trabaho. Day takat ngamin. Apay ngamin anas kan nga ikumparam ti bagim kadakwada. Biyang mulat apalan no kasta. Kumusta kayo ngayon mat kanila ni iti trabaho yun? Ay kat naragsak Samay sa. Kaslan nalakalangan kada kami ti trabaho. Tanaruam kami matan. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat si kamot nga kumusta mo ti trabaho kasmay sa pulis? Sapay na paggaday ta trabaho. Napagad na talaga. Ang anyangay nga rod, no isot na kay batugan. Tinapatag, naragsak kalakit ding agserbi. Ta isumat lang. Uray sa dino ti ayan mo, kan uray anyat klase at trabaho, at dalat tapagad. Kasanumat anak ko namday ta? Kastoy na Uray kasanot kinasayat mo at tao dito'y rabaw ti daga. Kan uray ko nam anadalos ti panggap mo, iti tunggal banag nga aramidam. No damat mga atakarkan ka adi mo ammo ti makagapo. Agpagad kalata. Maawat akon. Wan, iso anarigat ti agkamkampan tilatan. Iso aditay ko maisinsi na ti panagkita tayo iti namarswa. Anyamot ang ti kastoy. Tunggal adak ti opisina. Syakla ti saan anaragsak. Panagrik-nakat. Nagbabaak at tao. Nakaadalakmat. Ay, anya nga taaya ti kurang kanya. Bong, awan ka di ti madmadlaw mo kinimanang madel. Kasla ngamin kanayon nga da parikot na adi na pakatalnaan. Danda ni makatawantan iti trabaho na. Ngam uray na minsan, jak pa'y nakita nga imisong. Amangan mo't nukas jay na talaga. Ngam, sa bagay, huwag ngagpaiso. Kanayon ngagmaymay sa. Saan ang makipulapul iti sabali? No maminsan, kasla kayat ko ti agdamag. Taamangan mo't no adda problema na. Ngam, maamakak mag. Ay wun gayam, malagip ko. Agkasinsinda ka ni Jackie. Agdamag at tuman kan kuana. Amangan mat no adda maibagana. Pinaya banda ka no, sir? Apay ka di? Ado natawan ti kaandam ni ti kompanya. Apay nga ginga ita. Iso lang iso ti performance mo iti trabaho. Apay, anya ka di ti gapuna. Ken saan la ada ita? Si kalayang ti sabsabali ti arambidan na iti trabaho na. Saan mo sursurutan no anya ti instruction? Banaga saan ko maarumbang? Ta makaapektar iti operasyon tayo.
may sursurumat kada kayo amin no anya ti rumbay nga aramiden nyo. Ngam sika lang, ti saan na sumursurot iti instruction. Anya? Iso akas dyan na dayja akasinsin ko, tanang nga to ti pride na. Kayat na, isulat na nga to. No anya ti amuna, iso ti papilit na. Banag asaan matamayan na to. Nadamag ko lang matkit di. Masyan kami ngamin kan kuha na. Kanayon nakaslawan raragsakan na. Tana kami suot mat. Ken saan ang makipulpulapul iti sabali. Kanayon alumaslasin no adda event. Wano pag-uurnungan mi ngagkakatrabahuan. Tinasayat. Obserbaran nyo latan. Tapno maamam mo yung husto. Ay, kaslan narigat mo't ngamin ama asitgan. Takaslamat ngamin na nga tuunay. Anya, kasta ti imbaga ni Jackie akasinsin na. Wen lanay, iso nga ad-addaan nakakaasay no kanayon akas dyan na pride unay. Saan lagayam aday ta? Addaim muna ang nagaplayan na. Hangam saan abimayag, takas dyan mat nga rod ti ugali na. Ay, narigat nga rod akad kadwang ano kasta. Manang Madel, nalpasyo ka din ti ipapaaramid ni Sir kada kayo? Katanya ko ma, bibiyang mo ngay. Manang Madel. Apay, asino ka ko mga agdamag kanyak no nalpas kon kar aramida? Tinasayaat, aramidam ti trabaho, saan nakabibyangan? Pinugkawan na ka ni Manang Madel, kunam? Wan nga rod. Ay, talagang sangad da problema na. No awan ko ma, o di nasayaat ko matipan nakisarita na. Kat, anyat inaramid mo ngay? Pinanawaklatan ah. Nagkidawa latakan ko na iti pasensya. Nasayaat lat tatikas tanga inaramid mo. Narigatan. Wan, bong. Bong, nalpas ka din tar aramidam. Datalaangan tinabati. Nagawid da amin nun. Mabit lang. Idapaklangan to'y computer. Oh, apay nga da kayo pala ang adwa ditoy? Kwa, Manang Madel. Adda ka pa'y matlagayam ditoy. Mabalin ka di adidak pakibyangan? Ni, anya ka din day tanga ibagbag ang Manang Madel. Asino kada kayo ti agipulpulong ka ni Sir Porton? Apay akas deti sa una kanyak idinaminsan? Awan amumi iti ibagbagayo, Manang. Samay sa. Saan kami matabasta-basta umas asidag ka ni Sir? No saan na kami apaayaban? Samay sa. Kanayon kami abisi iti trabaho mi. Maamwak laeng no agipulpulong kayo. Agsagana kayo kanyak. Aghoray ka man. Apay ka di akanayon kayong agkuykuyog adwan? Adda relasyon nyo niya. Ha? Maawatakon. Iso akas JT jar ni Manang Madel, takinasarita ni Sir Porton idinaminsan. Samay sa. Saan tamat nga amo no anya tinagsaritaan da adwa? Di namat imbaga no anya day tanga impulong ta. Iso abaybay ang talatan. Wan awan mo't madingar aramidan ta. Anya nga insan, kumusta ka matan iti trabahom? Ay, kastoy. Aging ga ita, isupay lang nga iso ti trabaho. Diyak pa'y maiyal alis iti posisyon, tapno sa balimot ko ma. Anya? Wan insan, iso nga umikatak sa laangan. Amom insan, anos laang ti kasapulan. Ar-aramidak mati amin. Sa may isa, nakaadalak mat. No apay ano anya ti posisyon ko idi, isupay lang aging ga ita. Nalalaingak mat, ngam dagiti da duma kakadwa. Dayta ngamin insan, baka amat ipaturay mo ti kinangato ti purwa, miso akasta. Saan mat nga iti pinalaingan kat? Uray man no laing mo amin alaing, no di mo mat sursurutan ti osto, kan di mo ipapapuso ti ar-aramidam.
Di mo ko mga min aramidan a kompetisyon amin agaraw mo. Ta saan mat akin nuntisan ti trabaho. Ay, di napatag. Nadalos ti konsensyam kan husto ti aramidam. Agikatak sa talagan, mama. Makapasurong. Makitam day ta nga aramid mo. Awan lakot agikat ka. Panunutam nga ang mga no ada pagkurkurangam iti trabahom. Iso adi ka maitalo. Nga, mama, saan mat kat aday tatiin lepas ko? Oray saan aday tatiin lipas mo. No lakot ta siraragsak ka ang mga ramid. Ado di ta tinakastrek iti trabaho. Nga oray saan nga iso tinalpas da. Naragsak damat basta laki di makatrabaho da. Mama, Agan anos ka. Ang mga nuti kayat da ang makitakan ka, kaday te agpakumbaba ka. Sayatem ti panakikadwam kadagiti katrabahoam. Kandi mon sa ngamin kayat ti paisuro. mama. Ay, panag-aawid man. Ngam kasi ti sigod. Nasken nga ilipas ko pa dagitar aramidag. Tapno yung tunbigat, mangrugiak manan iti sa bali. Nagado ngamin tinaskan at trabaho. Ay sumat ti kasapulan. Intan, Lani. Saan ka di pa yan alpas? Wen, mabit lang. Isimpak labiit dagito'y nakawala. Magpapel dito'y lamisaan ko. Himbag pa'y dagiti kakadwa. Adon tinatrabaho da. Ngam siya, kaslaawan malmal pasko. Tapuro kam malimot inararamid ko. Dayjay, pumanaw dan. Anya dayjay nat nagitipulsa nila ni. Ay, kwarta. Pukawak tapno sublian na. Lani! Mabit laang! Agsubli ka! Ha? Ni, apay manang, aday bagam? Kita am tilikodan titugaw mo. Anya day natin nagmo dita. Ha? Ay, unngagpayso. Tay pagpalingkik daytoy manang. Naragrag ko gayam. Ay, sige manang, agyaman ako na ya. Umuna kamin. Sir, agpakada ako man. Isong agsapol kayo latan iti sabali amang sublat iti trabaho. Talaga ka di desidido ka na pumanaw diti kumpanya? One, sir. Si Kalata, no adalakit di makitam anasaysayat ngam to'y ayan mo ita. Awan mabalin tayo. Kaya nga, ikat sikamat na ti masurot. Ta sikamat nga ron ti masiknan. Ngam sakbay na. Ikan na kami kumay ti gundaway, makilangan kan ka. Amin kami, anak balin na kapamilyam iti trabaho. Sir, Tapno nasaysaya at matlaang ti papanaw mo. Kaya nalaglagan, tirik nami amang palubos kan ka. sige sir. No isuti ko nayo. Naimbag ngal daw kadatay amin, kakabsat. Kasama ka na kay sir. Pumuray ti amin, agyaman na iti kooperasyon nyo. No, awan parag titinulong saan anabaligi ti operasyon. Ita, amumat siguron tinaduma kada tayo. Plano ni Madel ti pumanawen, isong agpakpakanan. Dakkel mo ita pagyamanan tayo ti kinaanos na anakipagtrabaho kada tayo. So nga imbes sa palubusan tayo apumanaw. Saanan? No diket mayakar langan iti sabali a departamento. Anya? Sir? Juan Madel, sa kablaawan da ka. Agtuloy kalata nga agtrabaho iti daytoy a kumpanya. Iti anya manabanag nga aramidem asipupuso, saan aparalaang iti bukod mo apagimbagan, no dikat para iti amin. Iti sabali a bangir, di mo tagidaksan ti panangisoro daken ka, dumngeg ka, tapnod addapay asumirib ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag,
Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.